Evo pozdrav, evo sad ćemo napraviti jedan tutorial kako oprati volan. Znači sve ide lagano i glatko. Znači prvo na mekanu četkicu našpricamo foamer. Znači četkica bi trebala biti od soft, znači soft, ne gruba nego soft. I onda lagano, znači lagano kružnim pokretima nanesemo na volan bez pritiskanja. Nanesemo na volan taj leather cleaner. Evo ja inače koristim od Koch Chemie Polestar. Znači on je namijenjen za kožne presvlake, alkantaru i ovako, evo recimo kožni volan kao što je ovaj. Znači blago četkamo, znači ništa ne pritiskivamo. I znači kad ovo napravimo, inače ovo možemo nanijeti i kistom, a sa četkicom koja je soft, znači evo pogledajte, koja je soft, znači koja ima ove blage dlačice, znači možemo i kistom, a možemo i sa ovom laganom četkicom. Evo ga, znači nakon što se upije, lagano sa ručnikom ili krpom od mikrofibre prebrišemo, lagano. Evo ga, znači onda nam je volan odmašćen i spreman za dressing, nekakvu zaštitu tipa leather protector, možemo i to, a možemo i ovako ostaviti i koristiti. Eto, to je bilo sve, znači pranje kožnog volana. Hvala vam na gledanju, lijep pozdrav.